Dinko Irsag, and I am president of Aussie Rules Croatia. Htio bi vam se ovim putem zahvaliti što nam pružate priliku da stvorimo teren 18-a-side. To mnogo znači za nas kao igrače, za navijače i za cijelu zajednicu Kutija u Hrvatskoj. Hvala lijepo. Od 2005. godine, od kad postoji naš sport, australski nogomet u Hrvatskoj, u sportske rezultate i postignuća, jedini prioriteti bili su nam omogućiti svim svojim igračicama i igračima osnovne uvjete za rad i treniranje. Još od tada sanjamo o vlastitom terenu. Nakon velikodušnih pomoći veleposlanstva Australije u Hrvatskoj i Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, koji nam je ustupio zemljište dimenzija potrebnih za podizanje prvog ovalnog terena za australski nogomet u Hrvatskoj i šire, sada nam je potrebna vaša pomoć. Bog, ja sam Josip i australski nogomet sam imao priliku igrati 2 sezone u Australiji gdje taj sport i nastao. Tamo sam se upoznao sa uvjetima u kojima Australci treniraju od onih najnižih razina do elitne razine u AFL-u, iako smo mi svjetlosnu godinu daleko od toga, da imamo svoj teren koji bi mogli urediti, bili bi puno bliže tome i mogli bi napraviti bolje rezultate na svjetskoj i na europskoj razini. Dakle, kada bismo imali vlastiti teren, samo to da ti možeš doći na trening, presvući se u slačionici, otići na WC, poslije treninga se otuširati, to bi već stvorilo ogromne prednosti za nas i za razvitak ženskog Kutija u Hrvatskoj, da ne kažem za gostovanja i za dovođenje bilo kojih drugih klubova. Uređen teren je odlična prilika za ozbiljnije pripremanje za svjetsko prvenstvo i poticaj za otvaranje novih klubova, kako kod nas, tako i u susjednim zemljama. Time bi imali priliku održavati turnire na vlastitom terenu. Lijepi pozdrav svima, moje ime je Tomislav Cvetko, ja sam bivši kapetan hrvatske reprezentacije sa trenutnim boravištem i footy angažmanom u Australiji u jednom od klubova iz Adelaida. Za vrijeme mog igranja u Hrvatskoj pa sve do danas, cilj i želja su nam uvijek bili razvijanje australskog nogometa te njegovo dizanje na što profesionalniju razinu. Hi, I'm Ryan Davey from AFL Europe. I've been here today enjoying some amazing football watched 2 great games in the men's and women's competition. It's been outstanding. Everyone's played in great spirits to a really high level. Fantastic to see 9-a-side games being played so well here, and we always enjoy Croatian men's and women's playing in our international tournaments that we hold each year. We've heard today that Croatia is actually looking to fundraise and looking to turn an 18-side pitch into the fields out behind me here. So we're really pleased on AFL Europe to try and support Aussie Rules in Croatia as best as we possibly can. Anyone who's also open to supporting them throughout their ventures and their journeys, we'd highly encourage you to support them. They're a fantastic organisation, great community spirit. We've seen the games today played in tremendous spirit, and the resting side's always been out to help. So it's a great community here. We're thrilled to be a part of it, and I hope you are too. Pomozite nam da naši snovi postanu stvarnost.